ani bwoba ni sente digula sukali tomufuna ereba bakoba nti ali wano musimba line twasimbanga ni line ngabandi balobo okumufuna sukali gwe wayenda mu gwokusatu n'okukola order nibakuta ku list ng'omufuna gwa mukaaga politics nasalawo so omuntu ena bw'atwala ebyobufuzi ng'ali kansala to be eninze munaimwe big man Obama atavaawo abantu waabo nanga bali kucyamuukirira muli kulonda buli muntu toli kutegera empi byakola mwalonda mulidda kusigala nabo nga imwawo we muli buti abasoga obuzibu bwe balina leka namuseeko abaana abakikiira ababaka ng'era olujja kulumba ofukamira kulw'omubaka nkulamuyisa ebyo byetuyizeemu ofukamira anko byabendaino ngate ebivu wansi kukina makina kunumirwa mwabita kwekyo nakubanga abalamoji nga tuli mu biseera biri nti Museveni ayenda kumutegamu mwadeeba ekintu eki kirala era nenda kubeebaza abalamoji lye batemere kubalemeraku badeeba Museveni district nga buli wani nawonawo na district adi papa libagituwa twaveeka muli twabona okubona abalamoji badeebye Saaka weena tozaalibwa wife aye ekigambo Saaka bwe bakyogera tokiwulira toli kyekitegeeza so nize nakinamu omukono okitegeye twadeeba Saaka Osaaka Saaka oyo twamukoze eki twamufuni nze nadeeba wana amasangaze nakuba n'okuba nti lwe mulituusa amasanze ewange ebuyuge lwe ndingira NRM twadeeba amasandalaze ago twagafuna saawa eno toyingira buti ndakuyingira but not now twamasanze ate beyi bagisaze so tujja bwetuwika ona atera banatera okutuusa olaba embwa esikeddiba benze ni mu gavumenti ya mwana twadeeba enjira kolansi biba nange mukole kwa kakolansi awo mukali bubi oli kukitegeera mube mukwenjire yeetoloola ebiteebu yugeidde bulumbe efulume bwayuya kole eti tujje namwi wantu fulumesa babagaita wali kusaaka mu connecting era wali kale ku nandi kumwine waki now ndi kujja ebulamoji saawa eno kuleekaana kuyomba kwekalakasa kukuma mu bantu muliro bakanga tufunye irwaliro T-Health Center 1 T-Health Center 2 T-Health Center 4 but hospital kitegeeza nti buli kitundu ekiri ku mubiri omusawo wakyaliwo kintu ekyo ndoza abantu kibalema okutegeera lyebete irwaliro nti njire mu Jinja Hospital kitegeeza nti buli kitundu ekiri ku mubiri omusawo wakyo wendawulo aliwo bw'ojja mu irwaliro nga bw'oyogera amaiso n'oyogera amatu n'oyogera munda n'oyogera aniya n'oyogera amagumba nga musawo mulala oyo Dr. Mwesigwa Morgan Grace ng'ali kukuwandiikira you are in a wrong place. Hospital jizante bakwati eriiso linuma eye clinic bajeta eye clinic akoti mu nkoto muno na miza akagumba kengege ear, nose and throat ENT nekola kwekyo banange munda muli kunuma ndio tinamwalu sada is a gastro person ateko okola kubyo munda aba muntu wundi ye bakusindika amaino gali kunuma ati omusawo amaino ni bala abasembayo omuntu anfuire ku yakuzaala gain alwa akufuire ku ni wodi eresembayo ne igwaniko mu bemirambo that's a hospital so bobanga ekyo mu kizira atuli kwaba bumanya hali hena mwiha hali hena mugongo butize njakwa I will not accept butize njakwa ukana kuniwe nze tijja kulinga kaliro yonka mayugene singa abantu mu Busoga ezira hospital na Mutumba ezira hospital Buswavu Buyende ezira hospital tulina district Luuka ezira hospital so tulina district wano nga dikonye bukonye diriao tiditegerekeka dibere n'abantu abamaani ayenga tibasobola kwinonola ebale myotuusa so ojja kulwanira mayuge kanwanireyo ate nasobola kulwanira ku itaka lyeyo ebale kubemboko nze nja kulwanira kaliro ebulamongi lwaki yaherera emyaka 47 esaawa ena baana bansuubira abaana bange bansuubira okubazwera mu kibuga nkanga omukyalo so ndi kubala ohani ye yanyigira omukyalo
ntaka bantoolo kuzwa ebuyuge ngenda tuuke bumanyi obeikalira omutawuni ohaniya bakumulongosya kusa masanyalaze galiku amaizi galiku abasawo babisomere baliku banongosye kusa tibayisa kundeeta mayuge iwe